namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey, ta vuya man. Yeah, of course namhlanje ta khela la hosi ngove Mr Post. Lo nga ta ikhengu linka vele na hlaya Bible. Ngomi swi tiva ku hlaya Bible sambo. Ya la ku nga busy strong. Then from there of course ta khela la ta gagash and then emakumu ta khetela hi lekker stylist. Yeah. Already part 1 hi vekere la mga msholo vele ku Mr Post ya bifa hlaya Bible video la mga sele mtavekela a link on top comment so maka leho hi teka so kahle for now because asinhlo force ra ti 19 ta November Mr Post even live and so nta sungula hi live le then ta tlhela ndawu ka the post le then twina ku lo sungule live xitanda ku xilixi olova yana and stuff like that so if you get Mr Post avula lexi ka live vele ela swin'wana madala swi ku yaka byala mukongwana wa ka xibangwa ni ku a ni kahle a nga ni tivi mfanelo a ni kahle a mi jayivisa i kokela mana yena khwara na nsati wa yena na vana va yena ni kha ni jayivisa hi leswo madala swi ku yeve va ndzi tshama ni sukela munhu lo sukeliwa wa va swi kahle ngo loko fevha munhu yaloye a swi need izi fambi sukela vanhu van'wana hi leswo madala and luya va tele ngopfu vanhu lava ndlaku leswiya se luya i beliwa ku wa ni tiva a ku ri feni ya mina a ku ri feni ya Joe wa ni tiva mina swi vava ngo kusukela munhu wo fana luya ku ri a ku ri feni ya wena loyi kama wun'wana i nga qambha nghoma i tlhela u n'wi katsa nghomeni hikuva i n'wi rhandza a tlhandla swilo swo fana leswiya i va a ri mpfila yexe na vavasati va koho lava vo famba va teka hi swipunta pitikopo xi ta ni tiva xi nge he tirhi kahle lexi tirhaka kona me loko kusukela mina ni ba nsati ni ba n'wana ni ba mhani ni ba na bava hi leswo madala xipitikopo xi nge he tiphini hoza December album yi na just 4 song wa twaka hayi mfana loyi se na ku humesa album i bechaka a ni bangi chaka no titwa matimba mani ni na power Matswabe Muda a humesa 3 wa ti-album a humesa la mhakamhakeni a humesa la hi Matswabe Muda a muxo yin'wana hamba ku ri ya Mayanda loko ni nga hi mara a ku ri 3 song tin'wana a endla la Mayanda a ku ri 3 wa ti-album yeah no va na power n'wana bava na wena humesa 5 wa ti-album a wu controliwi hi leswo madala hina se hi le ku performeni wa yi vona hi liya nyankwavani hi liya leyi le ku cheleni hi tirha everyday na hi Sunday hi leswo swi vuyevela tukuluwa ka xibangwa i ta ni tiva ta bana vakon'wana a ni kahle hi leswo madala swi vuyevela hayi vulavurini hosi ngove hayi vulavurini so mhaka yaleyo beef leyi le ku tiyeni hayi waloyo i ya ku namuluweni ya ku namuluweni na hlaya Bible swi tliya ku hisa hi tirha hala ka hosi ngove Mr Post so still Mr Post loko ni n'wi yingisela ka video yena i tlhela le ndzhaku leyi hi sukaka kona le ende swi nga kombisa ku nge vi ku ri na album kahle i 4 songs it's an EP a ni tiku ku album ya 4 songs so i EP kahle leyi hosi ngove Mr Post a nga ta a kha a yi humesa so video leyi ya ku yi endla kahle ya previous la Mr Post mhaka a nga yi pakanga kahle a nga yi pakanga kahle na mha swi ri ku ni confuse nyana ku a swi le ku make sense ku va ku se i album so i 4 songs swi make sense loko a ku ri 4 songs because ka previous video leyi a kombisini ku hayi ku ta ku ri few songs so swi make sense sweswiwa so ku ta kha ku ri 4 songs tanihi mi nga swi twa kwala and then of course a swi twa na DDP ta kha featuring kwala and stuff like that mhaka ya beef ya defense already a hi ntlhantlhini ka the previous video ku hi mina I see nothing wrong loko ri i twina swi ta n'wi tirhela hi Mr Post ku va a beefa that fan it's not a problem hambi sweswi hina hi twa ku hina ku a nga dumangi demon loko a nge le ka level yo maybe yo fana kokwana Africa vo manyangatsa I'm just saying but if i twina ku Mr Post ta n'wi tirhela no problem so a hi sukeni vhele se hi kha hi ya ka misa loyi i busy strong no hlasela Mr Post se manje ku ya hi the previous update mi nga ma hleketa laha hi fika hi vona a delete ti-post leya tin'wana hinkwato maybe kumbe xa ala ku zama ku va amend the relationship aku apologize and stuff like that no vona Damian se xi vuye ku vuya lexi nga endlaku xi vuya ku vuya Damian ka siku ra namuntlha ne
prior to that live ya Mr Post ka sungula Mhlhofozi fike hi vona a fika a vekela image ya Misa lo leswi swi linkwa na previous video leya vele hi nga yi endla swi kahle mi vona subscribe if you nga subscribe yani kahle wa ha yimelini ni nge swi koti ni tshama kha ni refresh swa khale so hi fike hi vona Mr Post a fika tsala ku mikon'wana wa ka Xibangwa okay na ku twa u ri u khumuzele nsati number 2 a ni ka previous video di mina xi kombise ku xi khumuzele nsati wa number 2 wa Mr Post and stuff like that kasi wena u lo n'wi kuma a ri thuga mama na okay munhu un'wana na un'wana u rhanga hi ku huwa na Sesi Edith va rhange va huwa Sesi Edith kambe ku nga ku ri mhani wakwe phela swa ndleka hi ngo a zuma swoho sweswi ko va nsati wa wena Mr he vana swi tsaliwe ka Mr Post leswi ko va nsati wa wena inana wako a ri vukati ntsena Mr Post swi ntsindza vusavheji bya Benny Mayengani loko a rhungetela swo kahle va fana Benny Mayengani na Mr Post kahle na ku vusavheji bya fana man swa tinhlamba va fana vanhu lava loko se ni swi langutisa mina and stuff like that so hi laha of course mhaka leyi nga tlhela se yi sungula again namuntlha loko Mr Post a fika a tsala this post laha Misa lowu vhele inani hlaya Bible a nga vi ya kwata se ya ka section yena se a chingetela ku chinga ku yena hi yena a ri yexe and stuff like that hey a hlaya Bible xi ve xi kwata strong xi fika xi vekela image ya mutswari wa yena ba Mr Post a ni se hava tiva and then loko xi va vekerini laha xi fika xi tsala xi ku xini xexi va ku tshikini le ka nhlaniki u nghenisa na nsati mi pfuneta ku lwa a ku na wansati na un'we a nga ta yimela guys ku ri beef leyi a swi hlayeki swilo leswi ko kwani mi ta mi ka mi swi vona ka xikirini a nga ta yimela a ku na wansati loyi a nga ta yimela xinhongani xexo xa crayon hembe wena wo tsandzeka na ku ti vonela beef lezi too much beef yi ta homa guys a kha ni ta so hlaya Bible hayi a ka ha na resolution Mr Post boya ku humesa beef demon xi na tiya nhlana and then he continued and wrote this post la nga fa tsala ku a ni nga sayinangi nchumu ku va ni ri fan na wena hi tidoto swa ku vula swigalana u tate xikandza hi tidoto a wu hlambi no hlamba a wu no faneriwa impela na jika impela munhu a nga ku jika leti nga tshembi from a fan to munhu loyi a ku hlaselaka hayi a ni ku favor ni nge he pfuki ni ku faveni va kona va Sigidi luwa hi n'wi referise ka the previous video mi nga mi xona kha a chinga na yela va kona va Sigidi na tiphuraphura ta apostolo va ta ku sapota ni ha nkarhi wa ku sapota munhu wo dyoha hello my guy what's up my dog we wa yimbelela kumbe wa vulavula and then I continued and wrote this post mina ni ta tirha na miri walowo wa dipara ni nge fiki ka mhana wena u hana shape u bihini no biha okay and then he also wrote this one and ta teka ta interesting ntsena u nge pfuki u ve so khuxumba hambi wo jima njhani u dya na matsavu even then a vekela image ya yena kwala as you can see kwala okay u ya fisa sweswo na buruku ya size 72 adimi nok xi na vusavage na xona hayi na ha koti man mi n'wi cheka a nga wi na track ya mati di fanele di nuhwa ku dlaya na mumo wa giya
hayi a ni voni wa kota na ku ti hayi no swilo leswi nga laha kahle ko ni hlambeli a ni koti okay ni nga swi hlayisa ku yini sweswo a ni voni wa kota na ku ti a ni voni wa kota na ku ti basisa loko a huma xindlwanini Satan famba kelela mati beni xi ku fayetele ngopfu a rhifisela tigigi liya Mr Boss u hakela mati and stuff like that and then the last one hi rote u ta ni dlaya sesikheto u nga byeli vanhu leswi of course swi nga tshamisa swona ka sayiti ra and stuff like that so a hi ta hi khe hi n'wi monitora swi kombi na ku ya ha ta tika ni expecta na live ku rela ntisi ka misa loko swi kombi na ku wa ha ta create na live mhaka leyi interest lesi hi interest a xa ha delete se i delete letin'wana but i tlha a vuya because Mr Boss i tlha a vuya na yena u kombisa ku nyimpi leyi on hi leswo hayi mdani vhele khe hi ta ka Gagash before hi nghena ka the main matter by the way Gagash i le tripini i le Turkey ne u hume trip a ya Turkey very Turkey sweswa Istanbul something like that so hi nga vula ku mhaka kahle swinene Gagash mhaka kahle swinene lowu mi pfa mi ti humesa very Istanbul something like that I think on yi tsala hi helerini la ile Turkey Gagash xi le ku nyanganyeriweni dimeni le and stuff like that so yona Turkey ya kona le it's a nice place yi fana haleni tindhawu ta ku ti na movie nyana so ndhawu ta kona i ndhawu teto ndlela ku hi le timovhini so lavo Gagash swi nga kona and stuff like that tihari so a kona it's a great area it's a good area ku blind ku na swilo ku ri kahle it's a different world kahle loko ize i ri laha no no khe hi cheka laha ndhawu ya kona it's a different world mina a wa ha titwi i ri South Africa vona ndhawu ya ko yi different njhani it's very different a hi tindhawu leti hi tivaka tona haleni it's completely different mavona so reason yo va Gagash of course a ri le ya endla BBL ya le video clip ya kona yenda BBL hayi vale ya ta vuya xigazeli nci hayi baba so that's the reason kasi Gagash ya endla ntake hayi sweswi ya endla BBL hayi ni hetini mhaka leyi hayi a hi sukeni ka leswi ya ka the main matter vhele and stuff like that so hi fike hi vona of course ka of course Gagash 19 November fa tsala ku na genge yin'wana ya ka Nhlaneki yi nga scam vanhu hi vito ra mina na Pastor Hagiazo se ni hetile hi n'wina na ti-case lawa mi nga va scam va pfurile lowun'wana vito ra yena i Dyondzo na ha ri Istanbul ni ta zini Google kunene ni twa ku xi rini Google Istanbul yeah that's it yeah na ha ri Istanbul loko ni fika ku ta fika na van mi sendisa vanhu ti-naked images in my name ivi se mi va blackmail na ti-pic ta n'wina mi hoxa na tshukeleni wa vanhu very selesele lexiya vanhu va swikwamula hatlisani mi ti vonakarisa ku nga se nuwa and then he also posted this post la nga fatsala ku la a ku vekeriwa something ya photo ya mfundhisi Hagiazo swi ndla ingaku i vulavula na mfundhisi vafana lava media khisimusi xitokisini mina moya last va skeme chiriliya wa Brian DJ Khari hi vito ra mina a va rhumela manyala a twa ingaku i rhumela mina Gagash na lexi lexi hi xi lumaka xi pfurhetela at the same time so ta ku na hi a sendele Gagash manyala sweswo ku na hi a twina ku i sendela Gagash manyala vavasati va tshembekanga ivi va sungula ku lava timali a mi chavi na manyala ya lavakulu mi ti khensa hi vito ra mina ne okay and then i vekele this image so kwalano kahle va yisela swo ku va ndla as if munhu loyi a fonela ina Hagiazo sort of video call ni vona ku xixini ka video call o khina ngutisa kwala so na vanhu mara na ku tlhela swi vula kwala vanhu minkarhi yin'wana vo swi phukuphuku kahle
sometimes like so now if you khisanda nyika ti-images kha swi sukela kwihi i swi tiva kahle ku vanhu lava married Hagiyazwo is married Gagashi na yena is married mi nkarhi wun'we mi ni languta na ku vanhu lava eswiphukuphuku nkarhi wun'wana yes ti-scams ta humelela I understand but tin'wana if u vhete swi vona wena ku na yo munhu i va yo ti phuntela na yena mani swi fana no va ku munhu i boyiboni ivi phunte ngopfu wa nga zami ku va i kota ku swi lavisisa sweswo i va xoho swilo swa wena ai yes then of course on top Gagashi via a posta mise wa kona ku one of the boys so un'wana wa vanhu va ku ha kona ti-example swi kahle ti kha ti setiwa laha Hagiyazwo hi va twereni swin'wana swi leswi swi nga fika swi vanga ti-problem laha ku va twereni va tlhela va continue guys tsotsi yi fike yi nyikiwa a lesson mi dyiwa ni gwavula ndleni swilo leswiya vanhu va ta swi tiva ku gwavula ndya rhunga swi kahle ku va kha ku setiwa ti-example swa tiveka ende swi nge yi heli phela that's the thing ende swi nge yi heli munhu a kha ndunda laha a kha koropa hansi fike ku setiwa example ya straight ma emdeni vevele khe hetela hi lekere stylist we have some great news track already ma swi ta ku hi yini hi ta ku updating because of some great news hi ngo vava and stuff like that as you can see lekere stylist i le ka number 23 hi risimu ra yena ra mbuyangwana a wu beke so hi nga vula tani ku congratulations to him u tele ku tirha swinene swi kahle swinene kha a yimela Zigaza and lembe ri phe hi ngheni ni ka ti-trending swi kahle leswi appreciate guys na mina appreciate swinene ma-streamele ya n'wina yi le henhla swinene phela hi 2023 this year sure I'll back it's a nice track so ta vula tani ku congratulations to him swi kahle swinene track yi le ku tirheni kahle as you can see sweswi a swi vona ku yi le ka 107,000 views swi kahle tin'wana ti le ku okay yaliya hi yona by far ni twa ku yi le ku tirheni hi ta vula leyi yona ntsena tin'wana hi ti tshikeni ku ta va negative by far hi yo yi nga ku tirheni kahle and stuff like that leswo maybe na swilo yini hi nga yi katsanya na yona swi kahle hi leswo loko ku ri amukeza swi sambanda kombela mi tika subscribe